Ajmo. Onak mi se čini da kamera ima dosta veliki zoom. Mislim, nema im ono da moraš ti lagati, nego ono recimo da ti je opaljeno i ono tek počne snimati nakon 2-3 metra ispred, ne? Nije sad da se bo vidjelo kotač i te žice, ne? Dole misliš ili? Dole misliš? Pa tam s one strane pa onda gore. Sve jedno. Ozbiljno, lik stoji gore na ovoj rampi, vada 10 metri od vode, lik peca dole. Pa dobro. Isti gore. Ovo ti prvi dole. Nešto kao BMW. Koja je jebena brzina, 50 smo išli. Opće ne zgleda veliko spust. Nisam ja isto opće hvatio. Od 50 jebote, gle ovo. Malo 10%. Aha. Opa, kao sad treba gore da vidite. Okej, zatiramo se gore. Kada, ne kurac! Ej jebate. Krenuo sam gore u 18. i došao sam v 3. Tak je Ivančika negdje. Oj jebate. Evo, dole smo 50 nabrali. Jebeno. Jebeni ovaj breš, s ove strane uopće nije strmo, ova je ovo. I ovo je da ga strmo. Ha? Kad se spuštaš je vredu. Ako vidiš gore, hop ti kaže. Da. Sada prejdemo ovaj na kameru. Evo, da. Gasim, da ne snima bez veze.